Iyi nyubako ni urusengero rwa ADEPR Gakamba ni mu murenge wa Mayange, aha turi mu Bugesera. Hanyuma rero uyu ni umuhanda wa Kamugenzi, mu isantere ya Kamugenzi, ugenda ukagera ku Bakoreya i Mayange mu isantere mu Biryogo. Ndagira ngo mbere ko rero ikibanza ndetse kirimo n'inzu, uvuye kuri urusengero rw'abakurikira kuri ADEPR ukamanuka muri uyu muhanda turimo, ugahita ugera ku kibanza cyiza kinini gikora ku muhanda kandi cyegereye urusengero, cyegereye n'isantere ya Kamugenzi. Ahantu heza ushobora kugura ugahita wubaka, cyangwa se ukagura n'inzu irimo ugahita utura. Ahantu heza hari amashanyarazi ndetse hakaba n'amazi. Ikibanza ni iki rero, gifite ubuso 27x15, bakora ubuso ari metero kare 400, amafaranga make cyane, 2,800,000, 2,800,000, bahita begukana iki kibanza cyiza kiri ahantu heza ku muhanda nguyu, amazi n'amashanyarazi birahari, ni ahantu hatuwe hari izindi nzu, 2,800,000 ugahita uhegukana. Ni iki kibanza gifite ubuso metero kare 400, ndetse n'iyi nzu nayo iri ku isoko. Iyi nzu nayo yegeranye n'iki kibanza. Iyi nzu yonyine uyiguze ni miliyoni 5. Urabona ni ahantu hari amashanyarazi n'amazi. Iyi nzu nayo y'ubwayo iri mu kibanza cya 2015, uyiguze miliyoni 5, wayifatanya na kino kibanza cya 2,800,000, uko zitaziba miliyoni 7,800,000, ugahita wegukana kino kibanza ndetse kirimo n'inzu, 7,800,000, ugahita ugura inzu irimo n'ikibanza ushobora guhita uyibamo ukwiri, cyangwa se ukayivugururaho gato ukayipavoma, ugahita uba mu nzu nziza. Ushobora kuhagura hose ukagura iki kibanza kiri ku muhanda ahantu hari amajyambere, ugatanga miliyoni 7,800,000, cyangwa se ukagura iki kibanza cyonyine, ukakigura cyonyine ukakigura miliyoni 2,800,000, cyangwa se ukagura inzu yonyine miliyoni 5. Amahitamo ni ayawe rero, ariko iyi ni deal nkweretse, deal nziza cyane y'amafaranga make cyane, imeze nka cyamunara. Ushobora kuyigura iyi nzu yonyine, cyangwa se ukagurana ifatanye na kiriya kibanza. Turebe uburyo inzu imeze. Inzu turutse hano ukagera, kuva kuri insina ugakomeza ukagenda ukagera hirya hariya, aha hose ni mu buso bw'inzu. Ubuso bw'inzu aha hose ugatambika, nako ari inzu ifite pariseri ushobora kuba wakubakamo n'izindi nzu, ukagenda ugakomeza kuri ivo, ugakomeza ukagera hariya hepfo, ugakata hano hose. Ubu ni ubuso bw'iyi nzu ushobora kugura yonyine kuri miliyoni 5. Cya kibanza rero bifatanye nacyo ni iki ngiki, iki mpagazemo. Kuva hano ujya hariya ni metero 15, kuva ari utanu kugera kuri uwo muhanda metero 27, kikaba gifite ubuso metero kare 400, ukakigura miliyoni 2,800,000 cyonyine. Iyi nzu wayigura yonyine miliyoni 5, wabifatanya byose hamwe ukishyura amafaranga angana na miliyoni 7,800,000, ubundi ukaba uteye ibuye rimwe wishyura inyoni 2. Murakoze rero, nitwa Professor Muhigi. Gahunda ya yindi ukubereka imari nziza zidahenze, ugatura neza kandi udahenzwe, mu Bugesera bw'ubudasa, umurenge wa Mayange, umurenge mwiza ugezweho w'umujyi wa 2 kuri Nyamata ya Bugesera. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Gahunda nk'iyi
nakagaruka.